Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 he dan hi inchungkura hleilen na tur tu mai chia de ven him anni theina atana siamani a India rama ni somni poruk October sangni poruk khan mantran ani he dan chunga hleilen na chisang rang oma pakhatna chuanin physical abuse antia hai hian taksa hliam na emo kutlak emo nunna atan le riselna atan po hlom thei hil khen thei emo hom thei ani pani na chuanin sexual abuse antia mi pat mai chiat na rong kaya inti du da na le mai cheza omna ti borbana hom thei ani pathumna chuanin verbal and emotional abuse antia om zia chu inti mol phona te emo in mu sitna te emo nui zat emo fapanei thelo wanga mai che mu sit emo hom thei ani palina chuanin economic abuse antia om zia ve thung chu sumle pai konga in khabbe sakahuam thei ani tuna hleilen na kan soi sang sang ate khan tunge zul ko theiang kan ti chuan mai chia tu po hleilen na tur tu chu atorna thlen tu ne na chen na in khata a chen pui laka azul ko thei ani nupui chau ni lovin in khata a chen pui dan anga nupui pasal in nei na thlenglo ma se in chungkhur an chen tun chung chuan he dan hnuai hian ven himna dong thei ni fanu emo unau nu emo chu he dan hnuai hian an zual ko thei bokang ti ani tu laka nge an zual ko theiang section 2 clause q protection of women from domestic violence act 2005 a chuan mi pa tu po mai chene na leilen na thlen tu laka azul ko thei ani mi pa nen hian in chungkura an cheng dun turani a tin domestic violence thlen tu hi apasal ani chuan apasala chungte hena po azul ko thei bokani ama ero chu supreme court inkum sang hi sompruk khan section 2 clause q hi pai bo to a achan chu in clear na omati wangin le kan dan pui article 14 na akal ati wangin ani he section an pai nu hian he dan hnuaya hian mi pa le mai chia tu po mai chelaka hleilen na thlen tu telaka azul ko thei ani khoya nge an zul kawang mai che hleilen na tur tu chuan protection officer ne na a hriat tir theya hai ba ka hian ama emo protection officer in emo magistrate ne na aziakin zual ko na athe lu turani magistrate in tur tu te din huna zirin order a chu theya chung order chu theita chu han soi rangila pakhatna chuanin right to reside in share household antia home zia chu mai chelhailen na tur tu hian in chunga chen ve theina dikna chanvo aneya an chen dun na ina tang hian chu lui tir the ani bik lawang ti he ek nuaya section 17 a hinai ziak langbok ani panhina chuanin protection order antia omzia chu mai chelhailen na tur tu hi ven himna pek thei ani a he ven himna order hi pek chu ani nuwa he order kal zonga leilen na thlen tu in malak na anei emo chet na emo anei chuan police ne na emo magistrate ne na emo atur tu hian complain na thelu thei ti section 18 a in thailang boga tin leilen na thlen tu hi thiam lo chantir ani chuan kum khat thleng lung in tan emo poisa cheng sing ni thleng emo apani hian hremna achunga lek ko thei ani ti in he ek nuaya section somthum pakhatna ain ziak langbok ani pathumna chuanin residence orders antia magistrate in leilen na athleng nge ani ti a hriat chuan leilen na thlen tu laka residence order pe chuak theya he order hi pek chu ani chuan an din mun azirin leilen na thlen tu hi a ina tangin a chhuatir thei ani ama ero chu leilen na thlen tu hi mi pa ani chawin a ina tang hian chhuatir thei ani ang tin leilen na tur tu hi a chen na ina leilen na thlen tu a pasal emo a chung te emo tlo po a khap thei bok ani ti section 20 a in thailang bok ani magistrate ina order a chu thei palina chuan monetary relief antia section 21 hoya oma magistrate in trulati dana zirin le parties din huna tangin leilen na thlen tu hian atur tu hena poisa pe theni he poisa in pek na hi leilen na thlen awanga chana umte mo in en kol na sen so te mo bungruwa ti china sen so emo te awanga pek thei ani a tin leilen na tur tu emo afa te emo chomna tan he poisa hi apek thei bok ani pangana chuanin
custody order an tia magistrate tian tul ti dana zirin leile na tur tu emo adil tu emo hne na fakol theina order a pe chuak theya tin leile na thlen tu hne na fatlo theina hun chula ti chuan a siam sak thei ani ama ero chu no pangtan lo om thei tura rin na anei chuan lo theina po hi pek lo tur ani parukna compensation orders tuna kan soi zo tak relief frang pe kan ni to nu hian magistrate in chula ti chuan leilen na thlen tu laka compensation order a pe chuak thei ni he compensation order hi leilen na tur tu in ril ru le taksa a liam atorte compensation mangin adil thei ani tuna kan soilan ta khau angkhanin he dan hian in chungkur leilen na tur mai chia te ven him hi athil tumber ani a chuti rual chuan he dan hian chungku a then ran hi atum ani lawa counseling mangin chungko din that le hi atum ber ani bokani counseling kalnu hian chungkua in rem le tam tak kanom pha tin then khatan chuan kota han kalmei te hi amol photla kan ti thina tin ukil roina tur poise nei lo te po kanom thin ama ero chu he dan huai hian protection officer kaltangin service provider in kota akal pui thina ukil po shan pa a roi ngai lovin an mani pola ding tur bik ukil anin ruat bok ani mai chethen khat chuan kan torte kan soi chuk ngam lawa mual pho kan hlo awangte chung ko ke chit kan hlo awangte poni thei amai ro chu hlim taka kan om hi kan dikna chanvo ani a nu a hlim chuan fa te an hlim boka tin a pathian thu bok ani kan har san te kan soi chu a thlen na tu dik taka kan thlen hian har san tam jok kan lo pumpel thei don ani mole ti jong khani mai te se